Donald Trump ama do tu te anhe chaumek White House alwale mayang ti an hlaw athil phut anti sakdu derlo tuntuma po hian pusiti lalrina mathu le hla kan ngai thla ho le don ani tunlai US politics chu US President somli pangana President Donald Trump chanchinin alwa hne hle karkalta thotan nia achena in Mar-a-Lago Palm Beach Florida State chu FBI agent le Department of Justice Houten Attorney General Merrick Garland thupeka andap chiam truma mipui vantlang riata US sarkar thupai mo lapuan jar chi rilo bok somni pakhat jet anman sak anga thuthang chu ama Donald Trump le aukil rolten classified documents records nilovin declassified document records ani tiin FBI le Department of Justice DOJ te chu dan ba ka che ale Biden administration hote kai bu tiin politics thila mani king puite an baina man ruatiin andem lea he thil hian Republican hote po amma ayana sa in atrantir zok ani anti Republican lawmakers le Donald Trump te chuan arang thei ang berami puisheta Mar-a-Lago atanga anthil man te chu puangzar turin an phuta Trump phei chuan a passport pathum telin an chu sakniin asoya a passport kom pol panhi le adang pakhat chu sarkar mi poimo te man thin a kom sen ni in diplomatic passport ti ani mase FBI le Justice Department lam chuan engthil tenge anman sakti chu puangzar duri lovin criminal case chuizuina konga thil poimo tak tak te an ni wangin mi puite hriata puanzar chi ani rilo anti mase Trump passport pathum te ro chu akuta peklet to anni thung Trump chuan ama social media Truth Social ti platform atangin FBI le DOJ thil ti demin asoi sel renga achunga anthil ti wanga athin rim na tongkam chuak wangin thingam lupua ama tan tu le ama achil tu te chuan FBI agent hote chu arem chan na hmuna pianga phil mai zel du phain tharum thote anchak phazula silai chelekin FBI hote chu arem chan angzelin tha emo bai mai zel andu pha tharum thoduna ati luar thar le ani anti heti lai hian November thla US midterm election lo om tura Republican Party le Democratic Party te chuan an party IO ding tur chu an party chunga tangin an zongin an thlang mek zela chutianga in thlan na chu primary election ti niin heta hian an chak chuan an party official candidate ni na an chang chau thin ani nimina Wyoming Teta Republican Grand All Party GOP primary election a Donald Trump soisel rang maile Democrats thunun US House Committee peng pakhat January ni ruk sang ni somni pakhata Capitol Hill boina chua chan chui chiang tu US House Committee in Select Committee tia adina Vice Chairman nilaile US Vice President Lonito Dick Cheney fanu Liz Cheney chuan Trump thlop ama king tu heritage manichu vote za somthum panga veljeta sangin anhe zolo ani mithan khat chuan Liz Cheney chuan a political khwaljin kong azo top na tura an ngai sak hial ani Liz Cheney kumsamnga parukhian Donald Trump chu mido he tin engti zong main White House luaturin emo luatura alokir le adulo bura nasatakin January ni ruk sanghi somni pakata Capitol Hill buena choka wangin Trump chu asoi sel thin ani Liz Cheney chu Women State atangin Republican Party ngel nget tak chung ko atanga lo salian ania Trump thumlai US House Congressional Membera thlan chuato ania in thlan hunung bera po Republican Party votes za somsari pathum huin ne takin Wyoming State atangin thlantlin ani US Congress a Republican Party atangin din hun poimo tak Number 3 hiel ni na achel chawa tren khat phai chuan House Speaker turemo US presidential election sangni somni palia president chu ngai turin an ngai ani mase tontuma an party tongin official candidate ni na achang zo talo ani The Washington Post chanchin bu chuan hetiang hian vote amu anti Liz Cheney singli sangkha zaruk somthum paruk Harit Hexman singre sangruk zakwa somruk pariat Anthony sangthum jathum somret pakhat adang sangni janga somnga panga
list chini chuan achak lo ti pom to in ama thlop tu mitlem tele apa US Vice President Louis Dick Cheney telna thusoin tuna chuan na tak tak thona tura bultan na tur bung thar keu anita Donald Trump White House alu angai lo na turin kabayang kan na thotum na chu ala to phaulove in thlan nununga khan vote zasum sari pathum muin thlan tlin kania Tramadot soi oin ama lo thlopila chuan hetiang hi anilawang ma se thu dik tok lo oya thlop na chu adiglova party ain a thlop na chu adiglova party ain mishing nun jadik tak le ramle nam thil chu apoimo zokani tin January ni ruksang ni somni pakata Capitol Hila buena chuak le vote duk le teaching penwanga Joe Biden tlinga pu na chu thu dik tok lo ni in buena chua chan dik tak riana turin malak zel atiamani ama list chini netu Donald Trump thlop tlat harit chuan chini khwa ama lompui tu tele thlop tu te ma thu soin President Trump Wyoming state a chini khwa chuan western culture dik tak budong sang lukhum par khuma jin ke korpol hachungin lomin an awa an lamvel hut hut ani Donald Trump lain truth social platform atangin harit haisman ilompuin ron ziak pain listini chu aron kap na leya zil hauna fam kim January niruk sang hi somni pakata US Capitol Hill Unselect Subcommittee Vice Chairman Liz Cheney chu ama lema ainja pui hle turani ache dante atong kam chhuak tele midang laka athule hla awangin tuna chuan politics thila thuk takin phumbo aniang ti garing tuna zong tun ma zong ain alhim jok fe to in karinge thank you Wyoming tin aron ziak ko mai ani ABC News chuan Liz Cheney thu soi aziak danin janina Harit Heisman chu primary election a vote a hui deuh veka ne tu ania in tlan siangna achakta kumni kalta zasum sri pathum vote kamwa Tramadot soi thlopila chuan kachak le nge yang ti karinga mase party a indam le nam chu kada poimo in ram chu ka hmangayani ati The Associated Press News chuan Liz Cheney campaign nan le thlannon le ani thainan Democrat stan sum tho thin tu hote point anro bom te hongin sum anthoni in asoya campaignan US dollar makta duai sompanga reilotea anei thai ati Liz Cheney netu Harit Heisman chu November thla midterm election huna Democratic Party candidate Lindsey Graham anin kingdon ani Republican Senator Zinga rote kola sepa ang maya chatrin Senator Rand Paul of Kentucky State chuan Washington a mitlem te in thil antidiglova Liz Cheney angin by Liz tin Twittera aron ziak Harit Heisman hi trial lawyer nin tamatan tu ania US House Speaker ni pahiel turangai Liz Cheney politics khovel kongka chu aron khar saktari ani tunma chuan Cheney le Heisman chu in thian tha ani thina mase politics a chuan voina thian kha naktuka melma ani theya voina melma kha naktuka thian tha ani le mai thin ani University of Wyoming pola chuan tun kara khan Heisman chu Cheney a indu tu zasum ni pakwa chuangin atamjok ati Liz Cheney hi mite chuan kumni kalta khan ne ani anding ngai lo Wyoming state atangin political background nei thatak atangin alo chor choka kumni kalta House of Representative thana zasum sari pathum vote amu ani mase January ni ruk sang hi somni pakata Capitol Hill buena chua chan chu Trump thiam lo le electiona vote ruk omtia midangte afui por tia thiam lo achan tirna khan Trump thlop lo zongin avota tin Democrat hoten President Trump pai tuma impeachment vote Democratic Party du dan thlapin Trump pai thlak du zongin vote alo petrin ani January ni somni sang ni somni pathumatangin US House member ani to don lawa mase January ni ruk sang ni somni pakhat thil thlen dan chuina ero ala tel zelang hetianga Trump Dodala dulo tu anmani party chunga tanga the chua nita hi Trump tu pro Trump hote chu anlom hle ani Sky News chuan Trump chena in maralago chu FBI agent atangin nasatakin Trump larna ti sangin abo ruak ain vor chawni in aziak Trump papa Eric Trump point maktak main President Trump borok chu ain vor sang chakani tin Fox News aril Alaska state pro primary election nei ania result kim chang hi August thlatoplama hriat thei chau baisei ani
Mase Alaska State po Donald Trump athlop mi panhi Governor Hlui US Vice Presidential Candidate lo nito Sarah Palin le kali sibaka teboruak chu athal hle in ansoi Sarah Palin hian House member ni turin Republican member ni lai thita don yang munruak chu mi pali in anchua anjinga pakhat chu Sarah Palin hi ani Trump athlop dang le Republican Senator moderate anti-Trump malak na social thin tu le impeachment nei tuma Democrats du zonga vote tu Senator Lisa Murkowski king tu Kelly Sibaka chu ani Wyoming le Alaska hian Donald Trump athlop te anchak chho chuan ama Trump chuan White House luaturin don kir le atum thu apuangin ati chiang toin mithan khat chuan an ring ani Donald Trump President nilaya Democrats haute Dodalna impeachment voini nei ani khan Republican US House member somle Republican Senator pasari ten Trump pai thlaturin impeachment thlopin vote anpeya mase chungmi te chu maktak main politics sa anin phum bo zauti turin House member palite an seat an chu zuingam tolova paruk eroin an chu zuya anjinga pali chu Traman thlopin an chak chowa Senate seat bika Alaska Senator Lisa Murkowski tia hi balota ron lang non omchun ania ani po atling zawang empty achiang tari lo ani listini chu Republican Party number 3 ni in Trump social reng wangle Speaker Nancy Pelosi ruat anga January ni ruk sang ni somni pakata Capitol Hill buena chuina House Select Committee Vice Chair ani wangin Republican 10 ani na anpai saka chu list chini din munron luat chho tu Republican LC Stefanik House Republican Caucus Chair chuan Heismani tlinlompuina athon to bok ani Rona McDaniel Republican National Committee Chairperson chuan Heisman tlinlompuina thonin ko boiramin Washington DC conservative leadership le omjenai takathil kalpui tur atirlu donti aintirani ati Tramathlop kali sibaka chuan mania tuna US Senate Minority Leader Senator Mitch McConnell of Kentucky chu huai tu chak tok lo tiin alo tling ani chuan an party Senate leader thlan atum lo ti asoitowa Donald Trump point Senator McConnell hi Biden administration malakna ti chak lo turin a chak tok lo ani ati Trump pek chuan Senator McConnell chu chawak upa tiin alo ko fiam to ni in US Today chuan Asia kali sibaka hi Alaska vurama piangle Salian ania Texas A&M University sangkhat zakua samkua pakua graduate in anua Harvard University law degree azir zole ani apa chu Alaska state oil sumdon lian bera thok thinin union try to ani thin Donald Trump chuan ama social reng thin tu le atana ling ang maya mi pani list chini le Lisa Murkowski te chu athian fai zo donem tin an clear thubri ani ber mai Sarah Palin le mi somni pani line Republican House member thita don yang munruak chu anchu ani Fox News chuan Trump boruak chu Wyoming state Alaska state primary election enchin mek ani ati Mankarlo ka America First Agenda Samita Khan Conservative Pachal Zinga kumsang ni somni palia US President chu turin Donald Trump bugrit berle dutu tamber ani kha Samita Khan Trump point thu soin samit neina bulvela ama dutu le dulo tu te pungkhomin thu ziak lai pui pui an kenga anti Trump ho chuan Trump thiamlo chantila jela khungro ti te ti ziak te an ken line pro Trump ho ve thung chuan 4 more years kumli dangatan tin Trump an khlop zia an tilanga thu ziak an keng ve thung ani President Joe Biden larna an niam hlea YouGov poll chuan Biden an na akal pui vel dan chu mi za somruk pali ten an hlo champui antia za som thum pasari chawin an pompui ati mase tun kara Congress bill pass climate change le healthcare bill chu man thei turin President Biden hian White House ming alozia nan to ani hai hian alar na tlaniam avor sang le thayang House chuan vote zani somni tanga zani pasari le Senate 50-50 Vice President Kamala Harris vote awangin Biden administration Democratic Party domestic
policy flexible lian tak climate change le healthcare bill chu state dining room White House a aloziak fela climate change bill hian US dollar tlo le ding on zathum samsari panga akenga healthcare bill hian American mipui makta duai som pathum te chu Medicare US dollar sang ni a cover sak thayang heng bill man thei tura President Biden an ming azian huwa cabinet meeting nei puin aman ngal thei dan tur zong turin ashil ani komin November thla midterm election lo tura kongro asupa le tura angai heti lai hian Trump chena in Mar-a-Lago Florida state atanga Donald Trump passport pathum FBI agent ten an lo laktel sakchu anena an pekir le towa Mase Trump le awkil le Republican hoten declassified records documents anti anman sakta chu engthil tenge ti Department of Justice le FBI lamte chu an US National Security atan ahim lo tin an puang zarduri lo ani chung thil te chu engthil tenge niang ti chu an lain rin siak lai zeldon niberi